Netflix series English language bika Stranger Things hi entu nga ber tam berani a adota chuan serial killer turu le chena em mai amit ha tipo ei hial thin tu Jeffrey Dahmer anun be chana siam series Dahmer Monster The Jeffrey Dahmer Story ti hi ani tlat maya Dahmer hian kumsang khat zakwa somsari pariata changa kumsang khat zakwa somkwa pakhat chung khan abikin mi hangan ni tlang puya mi pa hlir mi som pasari laya thata achan soma tun hnaya anundanan ronchang thar le hi alar thar le em maya TikTok lama la Jeffrey Dahmer mi tha te thalak te tilangin Jeffrey an mi a tha te ada na mun a in mu shom tak tak te ana react ta thina heng views po hi makta doi tam takala tling zui he hian soi se la hlo hle renga ami tha te chung te tan po en no mani hau lo Engtin tak nge a chet le chuan he mirap tak mai hi dam chung atang turati ma ni se tha ani vele tlat mai mitam tak nunna la tu hi Engtin tak nge a thi vele The sunburst flowers calling on warm days overdue, but a chen te chuan chen so khol arari an shengun hlea zan ale ngal he apartment a hian Milwaukee Cannibal Milwaukee Monster anti bok Jeffrey Dahmer a cheng tlatalom Jeffrey Lionel Dahmer hi me ni somni pakhat kumsang khat zakwa somrukhan Milwaukee Wisconsin US alo pianga source tam takina soidan chuan Jeffrey hian ate te tangin ngai event na atla cham em a anu le pate inkara thawak lo boka anu hi depression nei ni in khuma ahun tam zo ka manga ngai event ngai em a inti hlumte atuma anu pa hian Jeffrey hi an ngai event man tak lo Jeffrey hian chung ko pa ngai omzia hi aman thalawani ber Jeffrey hi no pang har le hlim takani thina mase apum lam fel lawan zaya kumli akin ma azaya ni a heta tang hian amizia te po adang ta hlea elementary school a kalpoi na ngoi choi em a anu adam lo renga apa a ombongun boxi no pangte mal takmai ngai ven hlo lo em mai ani thin no pangte ani tang hian ram sathi te hi angai event em maya apain anin noya ram sathia entira tangin ram sathi ru te chu khonrik te a chil hlea ram saru te pon in bulvela hian azong hian thina kumsom pali ani in zu intrana skula te zu akeng hiala a jacket a thukru a voi khat phei chu a classmate pakhatin tinge zinga zui ina tia zo chuan kadam doyelom ti ina changani ome chuan kumsom panga velani in gay ani ti ain shetaboka achung te ro a shillo anun adik lo tel tela kumsom pariatani in mi athat der mai Stephen Mark Hills hi amitha masak berni in kumsom pariat ve thawani a kumsom pakotling chepani Jeffrey kar hello phara Jeffrey hian a ina beer in puya a thlem ta a darkareng emo zatan induna anti ti dun nu chuan Mark hi ho tumta a Jeffrey hian a phal theilo dumbbell kg le gram zanga ritin a chuchur maya ni khoshelvina thuttopa ni khwashelo la hian Jeffrey hian a rek lumta gay ani angin arwang chunga hian a chemoi lo hlea atuka arwang hi a in hnuaya da a nuwa a in hnung lama a phum le a karenge moza ta liama arwang hi a phor le a chem mangin ati te chu acid na chiarala toileta a flash boka aru te chu tubawa chu somin a in bul ram vela a the darani ti hiana ti chhauzela a top lama phei chuan ami tha te hi a ei ta thina ami tha som pani te hi apartment lua athata mi pathum te hi api ina thatin achan som boka ami tha masak per hi anule pate ina atha ni in atha pani na hi Ambassador Hotel Milwaukee ani mi pakwa te hi mi hang ve kan ni a chuan ami tha te hi damdoi mutna te pe in a rek hlum tlang puya a ina ngei mai hian atam jok khlemin athata arari te then omten an shengun hlia chuan thilrim chet takan shengun lebok a ina furniture le kor te chu thisen lo kai nei noi maya sofa te aquarium te da vi a
TV tereu te tenin acid barrel la ombuka sham shei engimo zat nen a in hi crime factory ani ringot mishing ruang som pakhat tenen rap thak takani a then omten arari tian shiata thilrim chet takan shiat nu hian atopa chuan ngai tua phak bak mu chua ani ta a ina hian ruang som pakhat an mu chuaka kumsa kha chakwa sumkwa pakhat July ni somni pahni khan Jeffrey hian mi pakhata ina a thlem le a zu in pui turin he a thlem pa hi kumsom thum pahni mi Tracy Edward ani Jeffrey ina lu hian rim chia ati hle a chuata hydrochloric acid alo tam lebuk hemini nge hi Jeffrey aman ani turni chu ani Jeffrey hian brick ti fainana a man thin thu a shil maya reilo te a in leng pa hi a handcuff thut mai ma se ati fu lo akut le lam chia handcuffa ruma sarwak tha la turin ati luita a ruma hian gelon lian rim chet takalo omboka ami thlem lu pa Edward hian in phel ro du lo hle ma se a handcuff chu ada bawa a chem teken ada baw bok chuan a in phel tur thu Jeffrey chu shil veta a ma se a chem te chuan Edward a om zona te chuan an ngai thla a zai turang deuh te hian an ti bela alung a eitum thu a shil boka alung phu te chu angai thak sak vela Edward hian tlan chua dan tur angai tua ru char Jeffrey bula chuan i thian kania katlan chedon lo te an ti vel thina atum dan tak chu a rem vele tukvera zuan chu amo kongka in kal lo ti asya ta wangin kongka atlan chu atumani bathroom man adil le a Jeffrey hian man tira aron chu hian air condition omna living room a thuduna beer indun turin asom le a Jeffrey hian alo pom ve maya living room an pana Jeffrey aril ru ha chol deuh hun ngakin living room atang hian bathroom man adil le a athawa Jeffrey hian a handcuff cha bi te kenglo ti asya chu a nek thuta pop mai Edward hian Jeffrey chu nek thu pop mai ani chu a maya ranglut tukin kongka tangina tlan chuak ta bok hlau takin atlana zandar som pakhat le chan ve velania Edward hian Milwaukee police kara lo tlan mek te chu alo phar thei lova kor a halo boka Jeffrey ni na hun she om tak dar kar nga chung mandan te chu ashila a address a shil boka heta hian a ina anwa manta a in chu mu she om takani a khum noya chemte lo oma mishing lu pali vel a chauka hian om boka a thom no boma lu ru pasari vel om boka a frichala mishing lung pahni le ban ti te an mu a freezer la chuan mishing kong chin nuai lama lo om boka a rim zong nen tual tha na in te ani ringot the hi a ina galon an la chuak lai ani nge ya a inwa mutu police officer te tan po mangchia ani ringot trial an neya achung thuwa thuthluk na siamani ma in Jeffrey hian tan ina tan chu a she om don ti ka shia ma se kathil ti te wang khan ka phu ve reng ani kalome your honor I thuthluk na ngai thaturin ka in ringe a cheberani po ka ring khonga ina po ka ngen mi alove ti in asita le ti na ba thule a tichuan she om takin dam chunga tang don kumsang khat zariat somnga pathum khan Wisconsin hian capital punishment an khapa wangin thitura ti thei ani talo ma se tan ina nge hian ahun ma ina thidon kumsang khat chakwa somkwa khan Christopher Scarver hi Wisconsin Conservation Corps downtown noya athoka heta hian carpenter ni turin an training a training zo a tho tur thatak na nget pa ngai takan pedon boka ma se ato pathleng talo jun ni khat kumsang khat chakwa somkwa chuan silaya kenga WCC office a lut luin papatni an lo oma Steve Loman crew leader kumsomni pasari mile site manager John Fair te ania Steve zok chu abo tira John Fair zok chu poisa adilta ma se dollar som panga vel chalo aka Steve abo tir pa chu alua akap ta try mai John alam chu hoi le in kati mai lo ti she to em poisa ka du bel ati ta cher mai ti chuan man mo takin check azia sakta a dollar sang thu mazia saka Christian aka zo tak Steve chu voi ni alua akap non le khera John chuan a check sign zo le
a credit card chu a pe a hetia a pe krwal hian John hi man mo lut tukin a car panin a tlan cheta Chris hian a kapa ma se a kap fu lo a car chuan a tlan chet heita Chris hi police ten an zonga an mu ma hle darkar ni nu leka abial nu apartment kota atwal tha na manrua silai po la keng ringin mu ani a John a credit card le check a zia te po ala keng veka atitu chu ama Christopher nge hi ani achiang ma zok zo na chun chu tinge engwanga tingi ani ti hi ani criminal history pakhat ma nei lo Christopher hian boina asiama mo poya khoi shiata ni ngai lo nuwa tan in doctor lo shila khatia ati chan chu pathian o shiat wang ni in asuya o hi o ashiat nung berani don lo kumsang khat zakwa somkwa pahnia Columbia Correctional transfer ania heta hian lawm Jeffrey Dahmer po aron vetak atir chuan Jeffrey hi atan puite laka tangpo ada shanani achan tur chu kan shevek achebora ema atan puite tan po hlo oma an ngai ma se a complain ve mizing oman phalve ta ma se garte en big alani reng kumsang kha chakwa sumkwa palia chuan cafeteria mizing po chu a eve theita na an pe kan tho tur thin te po an tho tir ve theita class te kalin Bible study te po akala ma se Jeffrey hi en shanani thau apoi khoi rap takha tang ve thau miro thap tak te po nan rap let ling ve tlat mai ama in hun tam zok mang thau thawa mi te nan nei tak ngam tlat lo kumsang khat chakwa sumkwa pali November ni sumni pariat zinga chuan Christopher le Jeffrey Dahmer le Jesse Anderson te hi tan in gym ti fai turati ania Chris hian wan chiala in baketa tuyada a hoile chu Jeffrey le Jesse te hian nunga an lo nui ni in soya alom haulo reilo te an pathum hian ti tur shan chewan ni ta bathroom le in bolna le exercise na manrua te ti fai turin an in chena garden an ngai ven lo lai taka chang ru rana thir tlon inches som ni gym mami chula in Christopher hian akekora athukruta serial killer Jeffrey awazongta ama in awa muwa toilet le locker room chu Jeffrey hian alotify meka newspaper Jeffrey chanchin ache dan rong tak anzia te chu Jeffrey chu wa entirin chung thil rap thlak tak te chu atinge yam ti in thin rim takin le room tak main awa chwa chalta avin lebok Jeffrey boanga ya chalo kalson fatatuma ma se Christopher hian alo dang Christopher chuan alu sir lam abeka chuan avota chuai mai hun anei tam lo ti shia Jesse zo ka wazong le shower room alo ti fai meka Jeffrey ati ang chein ava khoi via ma se Jesse hi ni nuwa athive chi le lama serial killer Jeffrey Dahmer ro chu damdo in athleng ve man lova kumsom thum palimi ni in athita Chris hian ahman ro hi jima da let le in asela aluta garden ron kirma ema wangin a chanan zota pangai takin lauthong mi alovin pathianin titurin minti 6 o'clock news anron puang dona in shemayang Jesse Anderson le Jeffrey Dahmer te anthi ti in a changa karei lote doctor te hnena chuan Chris hian chung ko o a shechina pathling le nutling o baka mi pano pangle me cheno pang o shia anni hian thlan ani thu an shil thu le engke ma thadon thil thlendan te kha thil thlendan tur dik tak zokani ti in an shil ni in soi life sentence pani pek bel le ni chuan kumsom paruk lai amalin midang tlopo theilovin sela da an nge chuan hi Jeffrey Dahmer serial killer baka cannibal mishing sa ni bok thi dan chuani aphu itiam le